Suyunchikpim kachkan Galería Fotográfica nisqanchik Girón Azángaro 112 Lima Chawpipi. Kaymi riqsisqa Casa Pilatos sutiwan. Hamuq watakunapim kanja Museo Constitucional. Chunka iskay wasikunas kachkan documentuyuqkuna hinallataq retratuyuqkuna Tribunal de Garantías Constitucionales hinallataq Tribunal Constitucional wasikunapa unanchakamusqanmanta. Kaykunas riqsisqa Patrimonio Cultural de la Nación. Magistrado Ernesto Blume Fortini, Centro de Estudios Constitucionales SEC Camachej, Paimi Cuscanchacuycusja, Tribunal Constitucional Umallijuan, Magistrada Marianela Ledesma Narváez, Chaynallataq, Tribunal Constitucional Vicepresidente, Magistrado Augusto Ferrero Costa, Hinallataq, Magistrado Cuna, Carlos Ramos Núñez, Chaynallataq, José Luis Sardón de Taboada, Paikuna Puririsjaku, Presidencia Wasi Ukunkunatakama, Suyana Wasi Tajawasjaku, Hinallataq, Maypi Audiencia Apakusjantapas, Wakij Laukunatapas. Magistrado Augusto Ferrero Costa, Nicamusja, Tribunal Constitucional Guasillana Pasja, Estado Democrático de Derecho, Capuasjanchik Chaninchas Jacanampa. Tribunal Constitucional Umallig, Marianela Ledesma Narváezñataq, Nicamusja, Kay Ritratukunaja, Ahuachikunmi, Llapajipa Watakunapi, Imeinatataj, Democracia Hinallataq, Constitucionalismo, Nisjata Hispichirjaku.